HP itu dulu, Mak. Yo. Deh, tolonglah dulu, Mak. Angke HP itu dulu, Mak. Tangan lagi basah kok gini, Mak. Alah nangke ah. Deh, halun je le, Mak. Bakon balun je bangke HP itu, Mak. Alah nangke setinggi-tinggi ko ha. Ajo lah ada angke kamu ajo dan angke leh. Lah naik ke tempat tidur bagai bangke ah. Onde, nak bantu itu mangke do, Mak. Lah nanya lo kate kasu.